U organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca Šaran u Sivcu je održano 26. po redu takmičenje za decu u pecanju ribe na plovak pod nazivom Sećanje na Miljana. Od pre nekoliko godina, od kada je Miljan tragično nastradao, takmičenje je preraslo u memorijal. Ove godine takmičilo se 50 dece, a pored Sivčana tu su bili i mališani iz Novog Sada, rumenke, kule, crvenke i Sombora. Ulov, kako to uglavnom biva na takmičenjima, nije bio veliki, ali retko koje dete ga nije imalo. Ipak od plasmana i upecanih riba, mnogo je važnije što su deca dan provela u prirodi, na kanalu sa roditeljima i drugarima. Po rečima Slobodana Suvajđića, predsjednika USR Šaran Sivac, deca su i ove godine nagrađena štapovima, mašinicama i medaljama, svi su dobili majice, hranu i piće i imaju razloga da budu zadovoljni ulovom, lepim vremenom i druženjem. On se zahvalio porodici Rakočević, koja svake godine odštampa majice za svu decu, ali i brojnim sponzorima. Takmičenje je po zadnjih par godina, otkad nam je nastradao naš prijatelj Miljan, to je u stvari memorijal, sad je postao Miljan Rakočević. I 26 godina deca pecaju, ove godine imamo malo dece i sa strane, iz Novog Sada, iz Rumenke, iz Kule, iz Crvenke, iz Sombora, tako da imamo preko 50 dece trenutno. I sva su deca dobila sendviče, sokiće, paketiće, majice, tako da deca su zadovoljna, ulova ima korektno za decu i mislim da je ovo lepo. Svi su zadovoljni, malo jeste toplo, ali dobro je, deca uživaju uglavnom i mi pored njih, tako da dobro je. Čime će deca biti nagrađena? Deca će biti, evo kao što vidite, ovde možda snimite na stolu, imaju štapove, mašinice, medalje, svako dete će u principu nešto dobiti, tako da to je to. Da li želite nekome da se zahvalite na podršci ovom takmičenju? Naravno, želim prvo da se zahvalim porodici Rakočević. Oni, otkad je taj memorijal, oni svoje majice za decu odštampaju i svi ostalim sponzorima. Sad da ne nabrajam, imamo sponzora dosta, sad da i nabrajam sve, nekog ću propustiti, pa onda će se naljutiti. Uglavnom imamo oko 20 sponzora, tako da dobro je, svi vole decu, podržavaju. Evo sad je palačinke donete vruće, tako da sve će deca dobiti danas. Verujemo da vam je plan da i u narednim godinama održite tradiciju održavanja takmičenja. Naravno, dok je udruženja, deca će uvek pecati kod nas. Glavni sudija Živko Živanov istakao je da je važno održavati ovakva takmičenja i odvući decu od kompjutera i telefona. Ulov je, kako kaže, na svakom takmičenju nešto lošiji, ali su između ostalog ulovljeni linjak i amur koji su vraćeni. Amura teškog 460 grama upecao je 13-godišnji Mihajlo Bikicki. Da pozdravim prvo vaše gledalce. Uglavnom, pravila su, kao i na svim ostalim takmičenjima, u pecanju na plovak. Znači, peca se na jedan štap, s tim što u rezervi može imati neograničen broj štapova. Peca se 2 sata. To su, znači, deca do 14 godina, pecaju 2 sata. Ja imamo 3 takmičara od 14 do 18 godina, oni pecaju 3 sata. Pravila su ista i za njih, znači peca se na jedan štap, na plovak. Svakom takmičaru smo podelili jednu kesu koja je numerisana kao i njihov startni broj. Na kraju takmičenja oni sav ulov stavljaju u te kese, sudije će pokupiti kese, doneti ovde na sudijsko mesto i tu ćemo izvršiti merenje i upišemo u liste. Na kraju, kad mi saberemo sve, vidimo ko su prvi, drugi, treći, podelimo nagrade i to je to. Kakav je ulov za sada, da li su takmičari zadovoljni? Za sada, kao i na svakom takmičenju, ulov baš nije neki, da kažemo, ali ima ulova. Evo, trenutno, jedan dečkić, evo tu, jedno 3-4 mesta dalje, ima jednog amura od pola kila, evo to možete snimiti, tog ćemo izmeriti odmah i vratiti. Nizvodno smo imali ulov jednog linjaka od 345 grama i njega smo izmerili i vratili odmah. Pošto je linjak u trajnoj zabrani i da ne bi uginuo, njega smo odmah vratili u vodu. Da li si prvi put na ovom takmičenju? Ne, ovo mi je drugo takmičenje. Danas si upecao najveću ribu na takmičenju. Reci nam koju si to ribu upecao i koliko ona ima grama. Upecao sam amura, ima 460 grama. Da li ti je ovo prvi ovako veliki ulov s obzirom da si ranije učestvovao na takmičenjima? Ne. I kako si zadovoljan današnjim ulovom? Super. Verovatno će imati konkurenciju za prvo mesto.